course nauma kwitha mujumbe backbencher na twika as minister na go twika deputy speaker na go twika minister maundu manza na go twika minister wa kisomo na go twika minister wa environment na whatever minister wa of course andu ma Kenya me CV yako kuandika mundu wakeke bidii all of that katika miaka ya 28 lakini tena wao 2013 Ruto matumia kula okay na mo kama tumia kula ingi 2017 na ndoma Kenya nimezihozu na hesabu na 2022 onandaunga mete ta president kana deputy president atwa zetu support Raila unconditionally still mangia kula yu miaka ya 15 isunda ilo metalabo nundu niletu kwa serikali dia tweka president mudhino no lakini uyu ona ndwa Kenya then makuona the stars are aligned na kiathe nikivikie na ndo mailo kwa ngo nundu Ruto no manie mondolo kwa mwani no kiane kalonzo